Nele Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Honara Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jeda Birta Norangton Penajita Bang Phokebra Bang Hini DNLA Mate Dimasa National Liberation Army Claim Bang Puatum Monsa Maparman Sorkar Ediding Risim Chehodaipon Pini Thang ni Pai Crate Trokar ni Don Syria Long DNLA Mate Dimasa National Liberation Army Risim Kang Tang Ke Orasong Claim Bang Puatum Sorkar Ediding Risim Chehodaipon Si Monsa Maparman Kengkam Kachejor Pinpur me kiramtang matijong achiklo niphai engkoi raket thomarni bang thokebra throksi Dimasa National Liberation Army mate thihek pen DNLA risim kangtang asok claim bang photum risim arideng pen sarkar arideng jehodailo lason thak thaksi pini laptop tame bang thokebra hini Dimasa National Liberation Army mate thihek pen DNLA risim kangtang asong claim bang photum sarkar aphan risim jehodai pon thulo bang solong Karbi Anglong Superintendent of Police Puspara Singh pen chenglok lo charlie asong songja po rongasar lapen Hadak ahabar angkang arloketo araratum cetong donsi RD bidunlo. एक कार्बाइन है, हैंड ग्रेनेड है, देन 2303 .22 है एंड एक हैंडगन है, टुडे वी कैन से कि आज DNLA का जो सरेंडर प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। जितने भी कार्डर्स बच गए वो आ जाते हैं। आज चेयरमैन और CNC से बात हुई तो नाउ 2 कैंप, एक कार्बी अंगलोंग में एजेंसी और दीमा साओ माइबॉम में जो कैंप है तो करीब 67 पहले और 52 आज यहाँ और 49 कार्डर्स माइबॉम के नंबर सो देर भी कैंपिंग हुआ। इनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जब तक कि उनका पूरा सेटलमेंट नहीं हो। दे आर ऑलरेडी इन टॉक विद गवर्नमेंट ऑफ असम। वी होप कि जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कार्बी अंगलोंग और दीमा साओ के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है कि पिछले 3-4 साल से जो एक माहौल बना हुआ था आज वो फाइनली ख़त्म हो रहा है। सो आई अगेन अपील टू देम कि पीसफुली जब तक ये सेटलमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है तब तक कैंप पर रहें। जो भी सुविधाएं वो गुड न्यूज़ फॉर कार्बी अंगलोंग। Karbi Anglong Siloni Janpen Govin Tiso Report Biswanath Karbi Live Tangte pini adun thua berta non putarang ton pen arjekta Salihuti Warprok Han Fearong along ihum Bolero pickup kachingkoi ahir eng tangragajok inut apran kedam lapen bang trokatum areng ahu kesonang Karbi Anglong along ri Chokiohola Police Station ke parlo Chokiohola pen kahelo kilometer krepho patumi thang achiklo niphai krepho anardo porphai kresi apor malom sarihuti pen borsali teron arong adamasar kidun jipu kedam boma hutsi kachingkoi pusi birta ribdonlong labangso kachingkoi ahir eng tangragajok inut apran damnang koklo lapen kache thabdun bang thoka bang phatum aring ahu sonang koklo Labangso kisung ke phonang kok ke motor ka tewara bangta hor kijun lapuson kali ronga sora tum ki puateng ke towar ka heno par pega joksi lapuson akisung apong che tong nang kok lopusi ronga sora tum pherang ke tuma phan nang than pachenidum labangso bolero pickup kachingkoi ahir kang tangragalong apran ke dama bang Chokiohola dholalangso bang kep terang arong amekar pusi bang thekpon Bang trok areng ahu keso tumaphan Chokiohola Primary Health Center alongsi sei langpon bomlo lapen inut borlangso arong asor Anjali Hanse piaphan ke golaghat an ponthudet lopusi birta ribdonlong
Kachengkoi Bupa Bolero pickup registration aphaila ke AS584C ke Thom 58 truck pho mate AS05C 3065 Nahorsola Biren Hanse Amotor Pusi Pangthek po Arenga hu ke so atuma phan se lang se methang ahem chedam longlo Pherang ke atum kahumri dama hutan ke kithi lora phan postmortem aphan ke ponja phan kisik chedang pon bomlo Laswa sai doan joki hola police mate raiko masai khi atum si chepari deng ponno pusi birta ribdonlo Dolo, amasi tiron hemasor pen dak lek hemasor pan uthot pini ajutang long dak munit ang chingthum lapusi wang blo amasi wang bom pen dak ni tum war prok penang parchot along na accident delo so ke accident ang bong long bang tiron asang ho la dak chuk propal chukla la dholajan alang libang mate dak pen ke ene reng asipon lang tatwar bank pen ansi alang libang ke avedel lo mana thilon lo Kithi bang amen puno. kitia bang ke eri dilip tiron Kopiarong Dolajan bangket terang terang ro. Kapterang rong di. Kaso gari kona si dam ni puyal lagi. So gari bangke non dak pen dam thi bangke hadak biya long lo mane ar pini bangke pinso hema biya lo atu Kona rong lagi. Bali la bangke borsali terona ro sari tiron rong. Biya itu ni puyal di. biya do ni paya Tela dak kecil thap tumbang on areng husuk ya. dak ci tap tu mareng hu so mane ke kado bang truk anamui do Pang trok di. truk Atum pan hospital si. non hospital pam mom lo nut abangke non gulaghat si mane ala kuston sani refer koi dam si dam non gulag si dolala mangke Te tadak kecing koi pen. La kati wara bang ke pini hor tong jun mah mante la pujun je pen si towar ke nu pen si kecing koi puyal. Kato wara bangke ini bangke hadak nang le rok pen hitum cingkilong setame hor ki jun pen ni proses te mang thek long le na pen arta ta do ilang aring poheta amasi cingkilo lom so tolun pen amasi langso pejun po dam duda prang ni litum ta posi cithan pen masih di kini litum bangke pulang so ki jun pen ni lo cisik lo masih wang jui lo asi dak accident long an mang pen ni li bangke thek long le na bangke amasi alang li dak accident det pen accident dakala dagara ci thapra pet tum hanar ju bangke je alang tum dam men views lo masih ko natang dam ni pini amaki kat binong ke kali tema seta theklong thu de la phi bangke alang li phan bangke Tela gari koma gari la. gari bangke lage dak ni tum eri hanse hema gari Pula men ka. men bangke biren hanse Biran se kopiarong. arong bangke no horsla Horsola. Biran se gari di. kala Tela dak non kacing koi arong men pila. dak bangke non ke cingkoi rong bangke war prok khoi hanse arong Ko pini ko ana polom ni kacing koi. pini ke cingkoi la bangke 2:30 baba baji kresi langsung Baji kresi lam di. nili men diven hanse nili rada nili rong war prok hanse rong Di. Tela bang so gari kacing koi me kupi pot si la bang so gari kacing koi lo nang di sini dulu. ithela ma actually ke la towar ke no mane government sota pu inili tum ke long so pot puna ke lang krang son do ko masi towar ta ke me pot pen lo Tela bang so tuwar ke nang tum kacil leng ke la cuki hala pen borpung tarapung to la bang so tuwar si nang tum kacil leng ma. kadang lo la ke ahok lo borpung tarang pung ha pu bithi lang son te la so towar lok su ke dam lo Tela bang so la son dak thak tuwar ke no benang tum prang la son kacing koi la puson na kisung ki phopon dulu ma. dolo chuning ta ihum lo chuning ta inut lo ke thi chuning ta non sora por thak lo adin ta long vet ateng la thak lo Te box te bil. chitu bok te bel angke nang li lamang so tawar phan kapilo ji nili la sa than chuning ri bang ke towar ban lang pidun tha mane so da na li tuming long so do an kune rong ko an ne do sita me towar bang sap o government answer nang lang pid sonte nang bonai pidun sonte chuning ri pu sa tum han ta La bang so tuwar sen river pini ta thok te pinang ma prang beta. thok the mane itim nang thok lo thok sita mane temporary son si nang thok chot Ta permanent. permanent phangali atumi ke dak lek hem si biya wang lo ni hadak pinso hem si kichi dun si puasa gari lo la so tawar ke henu pena joine ke chok ki pena joine ini akasik sak du ko lo aglo la si no na bang fu ke ka ju lo tema jo baki sini bang ke jo khom lo la pena in ke gulas pon bom na basi la bang so tawar ke mena ya phan pula ke non ke dobo ma sarkar BJP sarkar EMCM atum sitame asap su ilang pon na ya polo tawar ke so tawar ke no pena joine pina ane tum kasik sak du rong berong thaka bang fu bang ke tum an ta ke dam ke bang ta asi lan so ji ma fu kani sa chuni ani kan he cha ha dakhale ho sona thaka gari
soalnya bangsa ini kan juga kom dulu. Tiga person ada sih ini bangsa, ini bangsa la person mandel lah. Asi la aleng tiga cikrong atum EMCM atum MLA atum. Hai bangsa lah tu orang kelang pinang jikla ka hotel lo. Stame nanglang le jalan masih lah. Lang tu mas stame paci ni nang po. Kasi nalihin pen nasi. Men sethani gima Dari men ke ram rong pi. Rong ke dak rong ke. Tak koi han serong. Serong bi. Karbi Anglong Choki Hola Pen O'Nilson Rongphar Report Bisonat Karbilai Tane pini prime time abirta laan pen se kangton eklo Kado we phanta kurwang thula pen domi thakni